Pynbor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Iran kalakam bakala job ya ka Thma persya ya ka US ban Israel. Da ka baong bakala la ban Pynbor ya ka US ban Pdiang ya ki shpautali ki Kyndon bakala bu nak benta ban sange ya ka Thma bakentup ka Kyndon ban sya ya ka Iran ban don ya nuklear. Ka Iran kalabu shpautali ki Kyndon bat kita ki kentup ban sya hyar Thma shu hadian habut ban Pdiang ya ka jingtmu penwi nuklear ban ailat bakane beteng ban sensyar ya ka State of Hormuz ban wengno ya ke primary sanction ke bak hanglat iki company bat kitna trekam ke US ban ya kam bat ke Iran ban wengno ya ke secondary sanction ke ba ke US ke hanglat iki company bat kitna trekam na ki kiri ban ya trekam bat ke Iran nangta ban wengno iki kitam shipai ke US ki badan Middle East ban penkutno ya baro kirai jong ke UN ban penkutno ya baro kirai jong ke Board of Governors jong ke IAEA nang ta ban siu bai lut ksan na jing sha penjat hagatma bat ke jing sange thma habaro kilyang bakenthop ban hiar thma ya ke Lebanon u president ke US u Donald Trump ulaong ba ke US ke menjur jan baro kini ki Kyndon belabu ke Iran hendrei kandang ya keren bha hakini ki arta yo banwan ban pentikna ya ke jing menjur kadau ban le kumta kalong bangina dab ban pendap bat palat ya baro ki jing thmu jong ke tanat shipai bat ngidang jengai na kebenta ke jing ate kular ke batikna ke bede ba ke jing suk ke baye net slam bat ke Iran bat ke jing suk ha ke than Middle East ngilayo e ke jing terwa ke ba shpautali kimat na ke Iran bat nginget ba ke de ke nongrim ke bala ban trekam ha ke ba ngila ban yakren loong utram kani ke de hadian ba utram ulapun bena ba ke US kan sange shwa ke jing her thma ya ke Iran na ke benta artayo da ke baong ba ke jing yakren sange yasian kala seiso